Umva ubusobanuro bw'izina. Izina ni ryo mu busobanuro bw'izina Jean de la Croix. Jean de la Croix ni izina ririmo amazina abiri, Yohana ndetse na la Croix nk'umusaraba. Ubwo rino zina risobanura Yohana w'umusaraba. Ni izina ryakunze gukoreshwa cyane n'ibihugu bivuga igifaransa. Bakunze kuryita abantu bitewe n'aho baherereye, nk'abantu batuye mu ihuriro ry'umuhanda, mu ihuriro ry'inzu, cyangwa se mu rindi huriro iryo ari ryo ryose. Gusa rimwe na rimwe baba basobanura na wa musaraba ugendana n'imyizerere. Ari nayo mpamvu hariho umutagatifu la Croix wizihizwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12. Yabayeho mu mwaka w'1942, aza kwitaba Imana mu mwaka w'1591. Yari umuganga wo muri Esipanye. Bimwe mu biranga abitwa ba Jean de la Croix. Jean de la Croix ni umuntu uhorana umunezero. Jean de la Croix ni umuntu uhorana imbaraga. Jean de la Croix ni umuntu utagora ubuzima. Jean de la Croix ni umuntu wumvikana. Jean de la Croix ni umuntu witondesha ibintu, udakunda hobohobo. Kandi Jean de la Croix ni umuntu wiyumvamo ikigero cyiza cyo gutanga urugero. Jean de la Croix ni umuntu utajya ugaragaza uruhande rwe rubi na rimwe, ahubwo ahora yerekana uruhande rwe rwiza. Jean de la Croix ni umuntu uzi gutega amatwi abandi. Jean de la Croix ni umuntu uzi kwigaragaza cyane muri rubanda. Jean de la Croix aba atuje. Jean de la Croix ni umuntu ugaragarira neza abandi. Jean de la Croix ni umuntu ufasha uko ashoboye kose. Jean de la Croix ni umuntu uzi gusesengura. Jean de la Croix bimwe mu bintu atihanganira harimo n'amafuti. Jean de la Croix ni umuntu ukunda umuryango we cyane. Jean de la Croix yanga akarengane. Bimwe mu myuga ba Jean de la Croix bakunze gukora harimo ubwenjeniyeri, kwigisha, kuba abanyabizinesi, kuba abahinzi, kuba abanyamategeko, kuba abafasha b'abandi, ndetse n'abanyabugeni. Amwe mu mabara ba Jean de la Croix bakunda ni ubururu ndetse n'ikigina. Umunsi w'amahirwe kuri ba Jean de la Croix ni ku wa 4. Bamwe mu byamamare byamenyekanye cyane byiswe rino zina Jean de la Croix ni Dogiteri Muraija Jean de la Croix. Hari kandi n'undi wamenyekanye witwa Mutagurirwa Jean de la Croix. Rero niba witwa Jean de la Croix, niba uzi umuntu witwa Jean de la Croix, niba uturanye n'umuntu witwa Jean de la Croix, mwifurije kugira ibihe byiza. Njye nitwa Aimable Niyongira. Munyemerere duhure ubutaha.